Koliko vas je ovdje uopće? Dosta. Ima nas puno. Samo čas, može jedna informacija. Na radio i TV Novom Sadu rekli su došlo je 2000 Đeletovčana Crna legija iz Hercegovine što su locirani u Zagrebu. Iz Zagreba, evo. A došlo nas je 20, rastrili smo i ko... Uništili smo 5 tenkova, 2 transportera, 1 kamion i samohod. Izrašetali avion. Ljudstvo da ne pričam. Avion. Jedan je naletio, nije više proletio. To smo Vukovaru nas 27 napravilo. Ovo je trofej iz tenka. To. Iz toga su pucali na nas. A tko su u stvari ti momci koje je Novosadska televizija ocijenila kao Crnu legiju, vojsku koja broji 2500 ljudi? Ako imamo i mrtvi i ranjeni, ali mi moramo pivati, popčate li? Ovo su ti Hercegovci, Bono, koji što nikome ne daju pardona. Zagrebu, jama, rođenu Zavelimu, rođenu Rakitnu, Rođena Pionircu. Samo za Ljubuški. Samo za široki Široki. samo za Posušje. Tako je. Samo za Posušje. A može li nešto za Bosansku Posavinu?